Acts of Apostles, chapter 28, verse 1 to 6. Sihloko sithi kwemukeleka kwaPawula eMalta. Sathi sesisinzile sonke, sesichingini, sathola ukuthi lesichingi kuthiwa kuseMalta. Bantu bakulesichingi baba nemusa lomkhulu kithi. Lase licala kuna ngakho kwase kumakhada, base basibasela umlilo sotha. Pawula wasabutela tinkunyana wathi asatibasa kwachamuka inyoka icoshwa ushisa. Yaluma Pawula yaze yanamathela yalenga esandleni sakhe. Lesive saseMalta sathi nasibona le nyoka inamathele esandleni saPawula, samsola sathi lo muntu ngumthakathi, noma saphunyulile elwandle uNkulunkulu weJesu zalongudike akamvumeli ukuthi aphile. Pawula wamane wayithintithela emlilweni nje le nyoka angakalimali nzawo. Babelokhu bambheke ukuthi bambone avuvuka noma bambone ashayeka phansi afa. Kodwa emva kwekuba sebabheke uze kwaba isikhathi leside, bambona kungenteki lutho kuPawula. Bajikisa ingqondo tabo bathi lo muntu unguNkulunkulu. Haleluya. La sithola amagama lakhulunywa live laNkulunkulu. Nasibuyele emuva kancane, iBhayibheli livethe amagama lathi ngalelinye lemalanga Pawula uwelela eMalta netiboshwa takhe. Noma kuwelela eMalta uhamba uya ejele lakhe, uhamba netiboshwa. iBhayibheli livethe amagama lathi nabaselwandle uyakhuluma uNkulunkulu ukuthi lalela iPawula, tshela lamadoda ukuthi kulawufika isikhathi lapho khona lo mkhumbile nihamba ngawo achekeke, lo mkhumbile nihamba ngawo abe nenkinga, but tshela labantu ukuthi ngeke bafe. iBhayibheli livethe amagama lathi wasukuma Pawula emkhumbini wathi lalelani madoda, uthi uNkulunkulu angikhulume nabo ukuthi utakwenteka la kule mkhumbi lesihamba nawo, silahlekelwe ngokonke kufike isigaba lapho khona lo mkhumbi afa, but akangisho lokho ukuthi ngeke sife. Uthi uNkulunkulu labalwela kunathi kufike lesikhathi leso labakhona kuhlamba umane bahlambe, kodwa longakhoni abolwela kubamba liplango lemkhumbi lelitamkhahlelila ngesheya esichingini saseMalta. So ngifuna ukuthi kafishane, kungenteka sihambile sakholwa, kungenteka sihambile samthanza uNkulunkulu, kungenteka sihambile sabeketela kuvuka bulukhuni sagcina sithiniwe noma ke sagcina siyekele. But uthi uNkulunkulu kangimemedele lokho ukuthi kuneliplango laliraisi lelamuhla lelitasuwetela esichingini saseMalta. Kungenteka ufike isigaba lapho khona nasihamba endleleni simkhonta, ufike isigaba lapho khona abantu basikhuluma babi, bantu bacoca lokubi ngathi, bantu basihleba, abantu benta lokwana lokwa. But uthi uNkulunkulu angimemedele ukuthi sowusukumise liplango lelitasithwala lisikhahlele lesichingini saseMalta. So linafunda verse 28, iBhayibheli livethe amagama lathi abafika eMalta ngoba uNkulunkulu noma ngabe kunesikhathi lapho khona sisokola khona, kunesikhathi lapho khona kumadima khona, kunesikhathi lapho khona kulukhuni khona, but uNkulunkulu uhlala nathi. iBhayibheli lithi nawufunda verse 28, abefika eMalta boPawula sebemdlule konke lokhu, sebasinzile konke lokhu, sebasesichingini. iBhayibheli lithi bathola bantu kulesichingi labanemusa lomkhulu kithi, labanemusa lomkhulu kibe egameni likaJesu. So ngifuna kuvetha kafishane ukuthi kunesikhathi lapho khona siyawudonsa kamadima,
kunesikhathi lapho khona siyawufukuza, kunesikhathi lapho khona kuyawuba lukhuni, but kangisho lokho ukuthi uNkulunkulu kubo bona lobu lukhuni ubeke abantu abataba nemusa kithi egameni likaJesu. Kutotona leto nhlupheko, kutotona lobo bulukhuni bemhlaba, kukona lokho ukuhamba lomunye kumcede i-appetite kumethemba simakaze, but uthi angisho uNkulunkulu ukuthi ubeke bantu labanemusa kithi egameni likaJesu. iBhayibheli lithi bantu bakulesichingi baba nemusa lomkhulu kithi egameni likaJesu. iBhayibheli lithi selicala kuna base bakhanza bababashe leyo mlilo egameni likaJesu. iBhayibheli lithi nakakhanda lo mlilo Pawula, kwafika isigaba lapho khona lo mlilo sekalotha. iBhayibheli lithi wasukuma Pawula wahamba yosabdela tinkunyana. Nakasabdela tinkunyana, iBhayibheli lithi kwachamuka inyoka icoshwa kushisa yanamathela esandleni saPawula. Nayinamathela esandleni saPawula bamsola la Pawula, bakhuluma lokunengi ngaye. iBhayibheli livete amagama lathi babalokhu bamgadzile ukuthi utawushayeka phasi, babalokhu bamgadzile ukuthi utawufa, but ngoba uNkulunkulu egameni likaJesu umethwele kusuka elwandle lolubovu, umethwele kusuka wela ngemkhumbi, umethwele kusukela kuvuka tivunguvungu, uchubekile wambamba, uchubekile wangamyekeli, waba naye, uchubekile wamholda noma sekufika inyoka egameni likaJesu. Angimemetele lokho ukuthi there are times lapho khona bathakathi batawuthi noma sisiphunyulile enkembeni bebasibekele yona, baphinde babekele enye bathi ngeke siphunyule, siphinde siphunyule. Angimemetele lokho ukuthi titha kutawuba neligibe labalakhako, bawakhe lamagibe bathi noma singaphunyula kule kucala but lekugcina ngeke siphunyule. But ngiyambonga uNkulunkulu wasezulwini lelithi iBhayibheli kwafika isigaba lapho khona Pawula sabdela tinkunyana, kwafika inyoka yamluma esandleni, but wasola uNkulunkulu wahamba naye egameni likaJesu. So ngifuna kuveta ke kafishane ukuthi ukhona uNkulunkulu emagibeni, ukhona uNkulunkulu kuphi nakuphi, ukhona uNkulunkulu nasetinhlungwini, ukhona uNkulunkulu nasebulukhunini egameni likaJesu, ukhona uNkulunkulu nasemhlabeni, ukhona uNkulunkulu nakuphi la khona sihamba sikhathadeka khona, noma la khona sihamba khona siba nemihibahiba egameni likaJesu. iBhayibheli lithi Pawula wamane wayithinzithela emlilweni nje le nyoka angalimali ndzawo egameni likaJesu. iBhayibheli lithi bebalokhu babheke ukuthi bambone avuvuka nobe bambone ashayeka phasi afa, kodwa emva kwekuba sebabheke kwaze kwaba isikhathi lesithe bambona kungenteki lutho kuPawula, bajikisa ingqondo tabo bathi lo muntu uNkulunkulu. Angisho kafishane ukuthi kuleli gibe sitha lesi sibekele sona, noma ke whatever ema traps inkulu sitha lesiwabekile endleleni. Angisho lokho ukuthi batathi mangala ngoba sitawundlula ngetule egameni likaJesu, hayi ngoba sikhona lesikwethembile, hayi ngoba kukhona nathi lesikwenta, hayi ngoba sinetinyanga lesinato, but ngoba sikhonta uNkulunkulu ophilako. So siyalibonga live lakhe lokuthi uNkulunkulu wethembekile kusivikela nakuphi la khona sitha khona sihlamekisile, la khona sitha silwa khona. iBhayibheli nawufunza incwadi yesihlabelelo lithi lohlala ekusithekeni kulosetuko konke, uthi angasho nekusho ukuthi somandla incaba yakhe nesiphephelo sakhe. Uthi uNkulunkulu once washo njalo, noma once wativumela, uyawuthi uyamfihla phasi kwemakhwapha akhe, amvikele nasetifeni lethelelana, amvikele nakubomashabu bulukhuni la khona bathakathi, noma ke la khona titha tisigibe kuwe egameni likaJesu. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu lokuthi uchubekile waba nathi, uchubekile wasilonza nasetitheni, uchubekile waba nathi naselwandle, wachubeka waba nathi egameni likaJesu. Kasithandaze. Father, we thank you. Siyabonga live lakho Nkosi, sibonga lokuthi uyazivikela Nkosi, sibonga ukuthi uhamba nathi babe indlela yonke Nkosi, noma sihamba uNkulunkulu elwandle lolubovu babe
uba nathi uNkulunkulu. Noma kufika igaba lapho khona kulahleka babe lebe sikuphethe, kulahleka imiphako yethu, siyabonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu. Father, we thank you. Sibusise Nkosi, sibusisa umhlaba wonke, ubusise uNkulunkulu indzawo yonke, ubusise uNkulunkulu Swaziland, ubusise uNkulunkulu bukhona bakho, wente buhle nekubachwada nekudunyiswa kwelive lakho, mana njalo Nkosi. In Jesus' name we thank you.